салом дӯстони азиз, имрӯзҳо тамоми дунёро овозаи паҳншавии коронавирус гирифтааст ва ин овоза то ба Тоҷикистон омада расид. Да что ты, черт побери, такое несёшь? Танҳо овозааш. В принципе, логично. Дар шабакаҳои интернетӣ рӯзи 4 март наворҳо баромаданд, ки мардум барои хариди орду руған бо ҳамдигар қариб ки ҷанг мекарданд. То ҳол дар Тоҷикистон ягон нафаре ба қайд гирифта нашудааст, ки гирифтори бемории коронавирус бошад. Ин ҳама воҳимаву овозаҳои дурӯғ сабаб шудааст, ки мардум дар бозорҳо дар куфтукоби орд ва дигар маҳсулотҳои хӯрокаанд. Аз ин рафтори одамон баъзе фурӯшандаҳо нарху навои ордро баланд бардоштанд. Як рӯз да короче 180, 160 буд, 190 кардан. Мо каме мардуми зудбоварем ва ба ҳар хел овозаву суханҳои дурӯғ гӯш медиҳему фикр накарда рафтор мекунем. Агар ёд дошта бошед, якчанд сол пеш овозае баромад, ки гӯё заминларзае сахт мешавад. Ба ин овоза бениҳоят сахт бовар карданду шаб ба кӯчаҳо баромада нишастанд ва бисёр буданд нафароне, ки вақте ба хона баргаштанд, тилло ва дигар чизҳои қиматбаҳои худро наёфтанд, яъне баъзе хонаҳоро дӯст зад. Аз ин корҳо маълум шуд, ки ин овозаҳоро нафароне бароварданд, ки аз ин кор манфиат ба даст биёранд. Ин намуди беморӣ ба Тоҷикистон наомадааст ва ҳама чораҳоро андешида истоданд, то ин ки ин бемориро пешгирӣ кунанд. Аз сабабе ки ин бемориро пешгирӣ мекарданд, бисёри одамонро тарсу ваҳм фаро гирифт ва ба сӯи мағозаву бозорҳо давиданд. Аз ин ҳолат баъзе фурӯшандаҳо истифода бурда нархи орду руған ва дигар маҳсулотҳоро бардоштанд ва айни ҳол чораи ин масъаларо диданд ва нархи ҳама маҳсулотҳо ба нархи пешинаш баргардонида шуд. گوشت 48 سومانی بود به تغییر باقی مانده است. ارد نیز 190 سومانی که قبلا نیز چنین ارزش داشت در چنین ارزش باقی مانده است، یعنی که یگان تفاوت یگان دیگرگونی به نظر نمی رسد. شرکت فراوان یک در فیسبوک خود به شهروندان مراجعت کرده گفت که با تعلق نفتند، کمبودی با ارد ندارند و ذخیره‌های ارد برای مردم تاجیکستان هست و از شهروندان خواهش کردند که ارد را از نرخ خودش قیمت نخرند. در اینستاگرام حتی نوارهای برآمدند که انبارهای ارد پر از ارد است. اوید اوضاعهای ویروس بختاور جمشید در اینستاگرام خود نوار برآورد. دارش معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری تاجیکستان تا امروز یگان نفر با بیماری کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. تمام اوضاعها اطراف این دروغ است. امروز ما می‌بینیم که بعضی از مردم ما به تهلکه افتاده است. این آوازها اساسی اصلی ندارند. اگر سوال، پیشنهاد و درخواست داشته باشید با آن همین تلفن ها در تماس شوید، معلومات مفصل رو برای شما پیشنهاد می‌دیم. دوستانی عزیز، به هر خیل اوضاعها باور نکنید. یگان خیل نصفشوی خوراکه نمی‌شود. این اوضاعها به منفعت نفرانی است که جیب خود را فکر می‌کنند. خیر دوستان، خداوند نگهبان هر یک تای شما تا برنامه آینده. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурда мерасонанд. телефонҳо дар рӯи экран. мо интизори занги шумо.